هر جه دەستپێکە ئۆپەراسیۆنا ڕزگارکردنا باژارê Mosulê xelkê sivîl bi rêjeka berçaviyê awaret bine başûr û rojhelatê neynewa ji ber ku roj bo rojê şerê Supayê Iraqê pitir dikevîte nava taxên bajarê Mosulê da. Belê ev xelkê awaret bin wesa bo dengê Amerîka diyar dikin ku rewşa wan li kempan gelek ya xirab e. Lewma dixwazin ji hikûmeta navendî pitir harîkariya wan بكتن في سبيل احنا معانا عوائل جبر کو مالبات لگل مهنا و زاروک هنا کو راستی سرما زورا ایواری دبن لگل وی کیجی او هول ددن کو به هر شیوی کی پیوان یاسایی بداوی بینن و جوی کامپی درکون و هر وهار بدنین دن کو ورن جبر کو براستی کامپاتیا داگرتن الاوضاع الاكل روش باشه و خارن هيا مبتني بيوسي بدوشه كان هيا جبر کو سرما زوره ساره جبو زارو کان امین مزن دکارین در باز کین مکاری بود 2 سالینی وان ظلم داعش در باز کین ما ام نکارین وان 6 ماهان جی در باز کین لبتنه دوشه کا بدن ما ریوبرê kempa xazir wesa bo dengê Amerîka diyar diket ku pitirî 5000 xêzanan nûkerlê kempa xazir dane. Belê roj bo rojê zêdetir lêtihên û lewma fera hikûmeta navendî û rêxrawên nîvdewletî pitir harîkariya wan bikin. حتما نسبة أوربان زيادة دبيت ليرة إمامان بيوستمان بدعمكي جورترا بيوستمان بدعمي حكومي بغداد بدعمي UN ومجتمعي دولية شو بحقيقة شو كر أو موصل دويمين شهر للعراق بروي نسبة سكانية وهكر أو أورنا همول روي إمامكت حقيقة دبيت دعمكي زور جورها بيت بو أوي كنترول بكريت هجی گوتنەیە و پشتی سوپای عێراقê dest bi operasyona Mosulê kirî pitirî 80,000 kesan aware bûyne lê gogcelî û taxê semah û Quds û imtîsar û gelek taxên din û roj bo rojê ev jimare zêdetir lêdhêtin. Kava Emer dengê Emerîka, deşta Mosul kempa xazir.